Despacito, Арасыя аттақтыра кегірдіргі тақсары, ходы екі қайыспыттар еліндегі көрбіттер. Үргер аргыр түхерен, өмеріген кәлбіттер, дұрған ақты қаяннан дойды бұтын бұлбұттар. Ан дойдыны айгыратар, ан талғаны тоқтатан, кәнеғахи кәбіретер кіргістінің осқытан, қайын оқсыр тұғыттан, Лөгөй тойон ағабыт, сайды, әйе солынан сақалары салайбыт. Арасыя улағатын арайсарға тұрыммыт, тұрғыру тұтылығын, тәрейсерге санаммыт, мындыр ағабағылық, лөгөй атыды бұндық, үйелерге атырдын, әлбәт, сүппәт үйестеннің, сақа сері сайдырғар, Лөгөй улу қылаттақ, арасы екегерігер, сүппет жоғын олыптақ, тұрғырдың өркөней, үрден үстін өрігей, ұруйданның лөгөй бет, айқаланның кәскіл бет. Бүгінгі өрілер, Кинге сүрәптен итин кыттылақтыра саха жону бейгini бүгін біз алаға бача әлбәқ жону историянere интеллигенти ботақ бейги түмсі үтін көрдірді ханыбын саха жону бәйтін историятын білген бағырар бейги бұлырғы история бұтын тыыннақ керектерін қолыбыра бұл лөгей тойыны бүгін кестейбі тақтабыт мұныға түрітінен Адриан Афанасьевич Борисов кингете күнсенин көрпүтө болла. Бүгүн биги ханыбыт 390 жыл анарат түгер сахабыт сире Россия государствотын составыгар кийипите. Онтон ыла бу 400 сыл устата бирге олорон бирге алтыгын келлибит. Онон биги билен туран Россия государствотын кытта өрүтүн бирге жабыт онна энникитин даганы онны болара болу. Ол биги сахабыт сире сайттарыгар эме бир төһү болар. Иннеден туран мен бүгүн бул кинге автора Андриан Афанасьевич Борисов история наукатын доктора биги бир биллер уна кен туттар историк бут кенки кенге кини историяны биге хачуга хатар сахаджанугар тыгын дархан мымак онто бу билеги билегей ити вон эттисүе санатыгар мучча хаттара келилере биретнен тынчы 990 сыллартан жон болгонтук мере тартыбат мекөрдө акта болар эте онна элбек санаа тилибите олору бартын түмен ученыйдар да түлертен себеске кемге кайдак бу кеми сырдапыттарын бартын түмен Андриан Афанасьевич Михановар олустен дирин онна дирин кортулла кинигени союда. Бу научной публицистической киниге онон Михановар кини киен арамага аналган ананар онна Россияда тахмугар би маннык лөгөйден тоянна хатыбен кен токтайдыктакпит. Онон билигин бастан туран тылы Андриан Афанасьевичке берет. Күнді презентация кыттылақтыра төлімінен ұсалдан ұлығын олықтақтыра. Бастатан тұран мен бұл доғытылақ күнге тұрамын тоқ тектің бағырын. Бұл ұсалдан жөнуі общественнерге, бұл ұсалдан ұлығын жаңататыр. Истек мақталғы терендектің бағырын той жетірген бұл ұсалдан жөнін туга поддержка тоқ. Бұл жаңататын поддержка тоқ. Бұл кинегем күн сүрен көрілер арбақ болы дегені.
Тоді тільки був мугаттюшіє історията Усайнан, это был особенно край өретер, жон бергі пулы өретерге рахым ұстық. Тоді тірген келе томдық болайды, күт үйе болайды, күт жүз сылындыра түге болайды. Бұл научный эгера, мугаттюшійтер документара, научный туғанныға үші түбеге дегенде барата номақ ете болады, номақ үйе. Мандык болбутар, деген мандык сүнденен қолулағаныр болады. Ол ең, мен тоқ тек бұл бары. Ете 30 сылдаттыңылар, көнден сылдаттыңылар. Бұл архив документара кең әйгеға научный туғанныға әрі түвестеттінер ғалам тоқ дегнях били сауына дехы. Ол вроде Россия билдер, ну, уже на интербыт, Сергей Бахрушин, Сергей Токарев, он эти его били автор, они билдер еще на интербыт, говорил Ксенофонтов, Григорий Андреевич Попов, Ольга Всеволодовна Юнов, уже на интербыт архив материалдарын, Амманны, көрімдер, кеншендер, жабу научный туғаныға келдерін тұралдар. Эти отпуск көптен сылдаттан бұлай. Оғын омыран, білербік күрдік әте туық болады. Бейсуе, особенно бұл серединя, ол опсайныр биолог құты бар, нұрок құты олығы бар. Идеология, онда опсайныр классовай сығынығы өпті. Суға деқы өпті. Суық бар олықпыт араңаларға тие өпті. Білдір бұл бүткеме болады. Ол ең наукадағына тұтылыға оқ өй сана оғады өтшілергі. Қаяндағына қолыр наука үйлетінде қаяндағына бұл классовый идеология тұтағарға тие. Чоныры өлі таққар. Оның күгес бар еді. Өйеске кәнге әті бұл хастақ өтті білелдер бары. Даже тәді үшуе үптәк үлегі бұйдақына емпир оны көрілдір. Кейбі көрір. Книганы көрәпшілер дағыны, оның өсенің әтіне жайырдырды көрілдір. Ол ең бұл бар купюралақ таққар болар. Олата купюрден тұлата туары бұл билетікі хөпкет өспет туары әти бар болар. Олан әйелдер, ортақ әйелдер иделәк жондар балар еді. Ол ең екінді көріға кәмге білден тұрар. Бұл lögöy kurtuk jondorda, tığın kurtuk jondor, bildir jondor historiyalara kırcıktaktık, ağlastık, suyu ketçağa eti, yoksa kimere böyle çok var, dokümanlarga var, materyali tümen, verite hatatağında da bu keyini nar kayıllar eti, körülde çinçeler eti, bu keyi toğulduk, Оңыстан курьяктик барайыйде, бұл білемі бола наспы, особенно 30 сылдырға. Ол егеде, кім говорил Ксенофонтов құрту, Григорий Андреевич Попов құрту, егеде бастығы көлеме хақа чинчиячылары, репрессия түйгендер, сүрімдерін сойбаққа қалыр, особенно бұл Григорий Попов құрту, үшен өтіргі. Он әтті сүйеға мұлчақа ақтара кәлейлерігер бейгі әрітін ақтабыт Семен Дежнеуі. Бүгін көрек қайын маңна Саха театрын артистағын толыруларғар Лөгей тойын онна Семен Дежнеуі тылларын істе қайын. Оларға күттіз мадақ жолдар әле
Сынабын, бігедегі ханалан сақалары өре тұруыны, көргөйіні ұтарып, тартабыт, онда сақалар бұтын өйігін. Урun tuzkul bolun, sağa sürügen, urun tuzkul bolun, lögöy doyunlu. Buluganda bırakatkenga, ege tüyeni orbukutun kelini tuttu. Ege soğukutçe, öğünen, ürküte olsun. Olaka, eylaktik, oruba. Allah. Логейкоян Альберт Алексеев, Семен Дернев, Александр Борисов, Абакаята Айтарина Сыбаньевна. Күнді оғаттар бүгінгі көрсүйі күттіңіла келгелер, бігеге крайы өретәтчілер бет, ұс алдан дәйлеттерін делегациялара, онтыңа манна бағлар Пантелеймон Пантелеймонович Петров и Биллер, историк, поэт, Петр Васильевич Румянцев, национальный актив директора, Степан Степанович Алексеев, Павел Васильевич Перемяков, Геннадий Ильич Страватский, Агафья Елена Захарова, Анатолий Николаевич Алексеев, историческая наука доктора, Михаил Петрович Лебедев, Наталья Николаевна Наталья Никитина Попова, onlar açıklar. Bana horos yumut koydu kelirdiler. Onlar ondan bilgi kimleri düğüneye bana aktabıt, sanıbıt, Zoya Ильинична Петухова, Александр Николаевич Жирков, Сергей Васильевич Несников, onlar da açıklar. Bugün koyun kimge surattan itigen, kimge turak ettiğini araya bölümünken, onunla бастакы тылы Берекалин Кингенер Тарга, историческая наука кандидата Пантелеймон Пантелеймонович Петровка. Бұл книга Иркутская коротка, книга кәдір тыңча ақсанынан печаттеген тағыста. Бағылыстан Пантелеймон Пантелеймонович. Күнді Иркутская корот, оны усалдан үтем аңы жаны сергете. Бүгін бігі лөгөй тойын тоғынан кенеге сүрәқтені дегер бары күттіғіне ұла олар олды. Илігітігер бұл бәттәқай біліңні кенеге күхетін бәшәттір Иркутскайға бәшәттені тақсывыт кенеге олыс бәттәқай тастақ, рухыдақ кенеге тұтам олар олды. Бұл кенеге тағығар соғыруымы құдығынық Юрий Голиков жүгейден адыр ата қаттыната бұл бастақы қалын тастақ кенеге ойыда болды. Бұл кенеге аттарынықтан білген бары еттігет, білдігет кене тыл әтті историческая наука доктора Андреян Афанасьевич Борисов кенеттен хақахерегері болбаққа Сибирге өкелін серге отуғар ученайдарға кеңнік білдер историк болар. Оны бұл кенеге антылын сүрі ұтығар ұзалдан ағабағылыға Алексей Васильевич бұл бейге Андреян Афанасьевич сөккі табат аяңан кенегені сұғыттаддывыд. Кене бұйыннені лөгөй тұғынан кәкке статьяларда ғады. Онын кенегені артық документарға, онына осына мұқтырын үйәлерге портрет теренен чинчиен тұран сурия тағады де. Кенеге 9 бастақ, 9 баға түміктіл. Бұл кенегеға кири тылыға
Андриан Афанасьевич lögey toyar tohunan. Kini ata uçalı hayta kurulları, ona sakalı hayta sarılırlar. Koluvur tığın toyar. Nuçça sorular biçiger tığın indiyet kurullar. Ondan nam uluğun kini ehe. Mamık, mımah diyen sorularlar. Nuçça sorular biçiger. Ondan bu lögey toyun muhaddis üyeleri arkıp dokumanlarga loguy amıkanlap diyen. Olata kini ağata amıkanlap uolar bu lögey diyen olar. Onu duran bu lögey toyun. Osnamakları dağını üyelerge dağını kinini darkan diyen atı bolu bir beklet toyan. Diginen ki üyeleri de osnamaklarıyla kırdakka tığın dağını darkan atın ılbatakı. Tığın toyan diyen üksürürler. Ben darkan diyen hatta kim dalan ayınlı tığar. Tığın darkan diyen soğulan iti bilin kiyenlik inne. Onun bu Andrian Afanasyevich digне uçuğuna bolun kırdıran lögey toyan atın toqta deyin olur bakka kaydak havalarından kaydak ulularından kinigetigen killerде. Lögey toyan bilgi Osnamakta butuğurdağını suğuylar butuğurdağını Andrian Afanasyevich etti. Onsolu aktık dağını birimlektik de aktırlar. Onsolu aktık suyu kini Ivan Kudikov'tan sağılan aktı. Ivan Kudikov'tan bir kayaskayga yanıga örkemlerge sınıflara hıncı da onunla toqta o saha öğün qahanın Osnamakların üyelerin ırkan toqta hüdde olan kalın kimiyeni sürü bütün kendike beşetten bulan. Andrian Afanasyevich bu Ivan Kudikov'tan sağılan bu kendike için çiğetçiler. Zoya Ilyinichna Petukhova, Афанасий Васильевич Мегавкин, Юрий Иванович Васильев, Дергестay ülelerin barıtın ırıtan kendiler bir kılaatların sığına bıhan bu kendiler bir. Lögey toyan iti vurduk Rusya bilgiyle, o anı SSRS bilgiyle historiklerin Karağı dalılar kiyle bu Sakahel'in historiyetin hürriyatçılar barı kinine aktarlar. Bastaki tohumu Sakahası istoriya kuti bastaki tohumu hürriyat Alexey Pavlovich Akladnikov emiye iti bence aktar. Ondan bilgiler kurar kinler bu iki ulu kehi, iki südü kehi Sakahel historikte bilgiler gösterdiler bu tıgın onu lögey. Bu kinler tutuhar kayıskalara kayda edeydi. Bir bilgiler kura sorumluluğun tası ikis bollağına eğlenler ili eğeni olsunlu tutuğu kani. Muhaddis üyeleri kemler toqta bilgiler turar ki o halanlara kemge saha oğlağın cahağın uları pıt kem. Südü ulağın gосударствоға kilbip bitin. Amanlay öyde bit lögey bu ayandağını bu bilgi keli qağaqtar, atı hıttar, uçuk-uçuktara
Onları kıtarı bu kindiler toyottura, voyevodalar, birkaççikler, kindileri kıtarı olukta tut kepseten. Bu bilgi sahalar ol kemnağıt kıhal kabıtın, bıharsat, tuvarsar, belitikani tutusput lögey bol. Hamay saha sergen istoriyetiler Ulukan Jalkannak keminen belli bir tığınçaltı üstürdüğün 2 yıllarına öğretildi. Mana bu Andrian Afanasyeviç akıl dokumanları olan itakete ilahtik köptürer. Anadolu bollarına bu tığınçaltı üstürdüğün 2 yıllarına öğreturu varda Nurça vurulun biçimden evet, akıl dokumanları gibi bollar. Anna bu Osmanlı'da üyeyenler ulakanlık belli vette. Aray bu dokümanları Andrian Afanasyeviç bollarına historik kalanıdır. Kini история критическая öttürtüler. Dolayısıyla bu Suriyaçın beyte, biri beytin ötü, subjektivine öttün kötürür. O tügen, o kamsağını objektivine öttün kötürür bollarına bu subjektivine beytin Suriyuta bahiyeti var. Kiliyestiyeler onluklar elde. Onun dışında 1930 yıllarda, 1930 yıllarda Üyerhan yıllar o 100 üye olan var. Dınca 930 yıllarda o represiye, Stalin represiydi. Emeği inkvizisiye kurdu. Kırban, hüyüler duran bilimleri. Onunla bildet duran min Japon üstü yönevi. Onun suyuga ileri kevin diye. Öyle topu kevin diye. Soğuğu bazıdan bilimlik bilgi çulucanlardı. Onu kıdık tükenler. Ondan o hatta suyuga bu Loguya Mukanap emiye olsun tübe. O dere kini Erhan Allah olan o beytin tutusput eğlenme politikatın ona kini tırnakalar. Andrian Afanasyeviç bir bu minuta diyen bu lögey kahan bütün dokumanı. Tığınca 606 yıllarda bu kini olağa tümüklenmek. O nedeniyle kimdane iti kini olağın soğuluğun ikenlik kıharan ilikleri. Anı bu tığını, olur bu manna tığını bu tığını. İti Andrian Afanasyeviç emir beytin etitem olan. Dolayısıyla iti kemine Ataman Ivan Galkin gelen bu manları Ulustat'tan jaha komayan baran köy var etiler kanalastlar meheydenler onu dini tığını ıngıran ahata niyeten baran soksolan ölür bütün tuğunan Osmanlı'a tığıcı 900 ağısıllah'a peşetten etor. Ona Andrian Afanasyeviç çolkay biler. Olayım Allah'ına deyip bu tığıcı 631 yıllığa gel datanı turar. Bu kendiki ürü turu ümürün bütün kendine Nurça administrasyada beytin yıkırdığı emiye oksulula tektehiyle vlast gıcahıyla köy kösüyle
Ol tügeli baktın emiye soruya. Головин, onu gülüye bak, bayılmadılar. Ol da kendikten bayılmadılar emiye. Bebelerin kıtarı kayamı üldüğü diye. Onu tutuşturdu. Onda kendiki dedi bir bayılmadanı anıyor olanlar iti toktandı. Anı tuğ. Tığınçal tığıştırdığı iki yılları öğretuluğa tabi hanarlar. Kim bayılda Galavin tüz üçük ediyle sebileniyle kaha getiretin ağabeyde. Boğuluk bokta hükde südü küş, ulağan küş. Onu iti kemine kiniler uluslarından targanan daha konuya girip olduklarına Romanla üretimi Çokluska Üstürov'un ıları ulağan ergi rasadadır. Yatılan bu üretim açıları salayan cahaya Mahmut Kines. Onu tuğuk der. Belki historikler bu soruyorlar eder. Bu kulun tutarga sakallar herilere, beyvelerin kıtarı bir tılı bu baskalar tarkahan. Beyvelerin kıta iyisi. Dignen bunlarına ola atın bir şeyine var. Bu göz üçüge kehiyle etere Yukuskaga kalbı canı büyüğü töttürü gelir. O töttürü gelirken miger bunlarına o sakalar serihitlere kalırlar, bıt giylerin uatların kinder ona nahal. O lihin, ciğerlerin uatların kömüskere gücünün töttürü tarkalır. Onu yemin, benim sanalım emiye Andrea Naponaşık'a kepsen dolu takmış. Öyle dururkenlikten bu cahah uluslarına tarkanan bildik ihiyaka üllehedilen ya paytak kabulların ol beledegin emin partın bu dögey turusubut gerçektir. Onun kini bu saka şirin uluslarıgar Allah'ın ömürlü hakkı. O cahak kalibire diyen sakalarga Allah'ın yör baktık ete tüylerinin kiyine sağlarından tölünmekte onu gel buntu altı kız ortada bari takın özkü bu kiş varta este kaldı kollarına anı kaççından bu cahağı tölüherde doğrusu. İtinin emi bu haka herger yük kaççı eddiyle üyediyeriger emi tehüb olan. Bu kinige anı o sığırlar sığırıtılar Osnamakların üyeyenler Nurçalı Tıl Bastanan ki bitter. Ondan bu haka hergerere bu bakka Rusya'ya tiye tarkanar kinige balatça elbek tirajda tığınca kinige aksanna onun ulus onunla Respublika Общественного края yöneticiler tekşehtere gen ben yüre sanıyorum. Ondan bizler sonra bu manna kalkışkalarda bu skorapiş tuğunan hurullu dokumunlar kiyer konular devamlı Nurçatı'nın bahlavı onun Nurçal Bağıtı'nın ağam dönler ege Borovlan ağam köbü. Bu manlık bu haddis üyete ağır dokumanlara ağırlarına bu diyeka Bahlan Nikolaev'sına bütün kendine Andrea Naponaşeviç soğuda kaldı. Ona bir bilgin sorup durar. Bu ücretleri
16 üyetağır dokümanları üyeterge kendileri bu mamlık çinçiğe uyarga diyen. Onu Andriyan Afanasyeviç Bey'de aspiranlarda yine ki Bey'de tuyak katanaçını benim diyen erilerin. Onlardan tümükten duran bu kini Союзуттан бытардан ағайып. Легей оставил большое потомство, но помимо этого осталась память века. Он заложил основу диалога между якутским народом и российским государством. Ему удалось с самых первых лет установления контактов задать такую форму отношений, которая подразумевала открытость и перспективу взаимного интереса. Кене тылынан тылгастык кенгени ырыттым балконтағы деген мақтал. Антонов Петрович мақтал. Билген тогас видеофильм көрөк кайын Андриан Афанасьевич биленебит документтарынан кене үлелердин кайдак олтуңдан бейте комментарийдан кепсега баалыска колгон. XVII век в истории Якутии имел очень важное значение в том смысле, что произошла встреча двух миров. С одной стороны русское государство, а с другой стороны народы Якутии и, конечно, прежде всего якуты, которых в русских документах XVII века вначале называли якольскими людьми, якутскими людьми, потом и якутами. И, конечно, прежде всего, когда речь заходит о том, что из себя представляли народы Якутии, конечно, нужно говорить о их общественном строе, о культуре, хозяйстве, которое отразилось в русских документах XVII века. И здесь главными источниками, конечно, выступают русские источники XVII века. Это прежде всего документы ясачного сбора, то есть, поскольку русское государство пришло в Якутию, как и в другие части Сибири, Поволжья, Урала, они пришли прежде всего за соболиной казной. Поэтому большое значение имеют такие материалы, как ясачные книги, например, в которых записывались имена мужчин старше 18 лет, то есть тех мужчин, которые могли добывать пушнину. Кроме того, конечно, это такие очень важные документы, как царские указы о посылке тех или иных отрядов землепроходцев в Якутию. В частности, для нашей темы большую роль играет поход сотника Стрелецкого, енисейского служилого человека Петра Бекетова, который в 1632 году, 25 сентября, основал Ленский или Якутский острожек, который стал предшественником современного Якутска. И, как сказал Петр Бекетов, среди всех иных улусов и среди всей земли якутской. Два главных фонда, 214-й Сибирский приказ, где отложилось очень много документов по истории Якутии, и непосредственно фонд 1177 Якутская приказная изба, и другие тоже фонды местных учреждений Якутии. Книги сбора Ясака у нас хранятся самые ранние, они относятся к 1630 годам, самые ранние 1632-33 год. Это у нас книга сбора Ясака на реке Лени, сотника стрельца Петра Бекетова. Так, вот, собственно, вы можете посмотреть. И надо сказать, что этот архив находится в идеальном состоянии. Почему? Дело в том, что во многих русских городах, практически во всех русских городах, и в городах Сибири, и в Якутии, естественно, все строили из дерева. И это часто горело.
Но якутский архив спасло, видимо, то, что все-таки у вас в Якутии очень холодно. И все-таки пожаров было меньше, и мороз препятствовал и развитию жуков, которые могли есть бумагу, и развитию пожаров, которые все-таки, поскольку зима длинная, все-таки были значительно меньше, чем в центральной части России. И представьте себе, вот столицей Сибири того времени, как известно, был Тобольск. Так вот, Тобольский архив почти не сохранился, а якутский сохранился замечательно. И в нем можно узнать о предках огромного количества жителей современной Якутии. О предках огромного количества, о наслегах, о улусах, о разных предках нынешних жителей, о том, чем они занимались, как они разводили скот, знаменитый якутский скот, коров, лошадей, как они торговали с русскими, китайскими и другими купцами, как они начинали пахать землю, поскольку этот навык привезли с юга русские переселенцы, и производить первые пашни в Якутии, как они делали свои замечательные изделия, ремесленники якутские, например, изделия из металла, знаменитый якутский металл. Это ценнейший, абсолютно уникальный источник для истории всей Сибири, а может быть и не только Сибири, и России, и вообще имеющий огромное значение для истории всего мира. Надо сказать, что эти документы очень долго изучались. Их продолжают изучать и сейчас. И наши архивисты в середине 20 века описывали эти документы и составили несколько томов описей. Эта опись, благодаря инициативе замечательного историка и краеведа якутского Калашникова, нам удалось в Якутске напечатать. И существует сейчас 3 тома, и я думаю, что будет и 4-й том, уже заключительный, где будет полностью опубликована эта опись. И тогда все интересующиеся Якутией и историей своей земли могут быстро находить нужные им документы о нужном, допустим, человеке или о нужном предмете. И потом, связываться с нашим архивом и, допустим, заказывать его копию. Петр Бекетов, когда пришел в 1632 году, это известные факты, они известны в литературе. Он собрал ясак с 16 властей и 33 князцов. И вот что интересно, среди этих князцов только немногие, да, по данным, которые известны из документов, 6 или 7 князцов, которые упоминаются в этом документе, оказали сопротивление. Или, по крайней мере, были какие-то стычки, связанные вот с уплатой ясака. А вот такие деятели, как Мумак, например, бургундский Тойон Легёй, сыновья Тыгына, на тот момент Тыгына уже не было в живых, ну и другие, многие другие князцы, они, получается, что без сопротивления, без каких-то вот стычек они и заплатили ясак, и вот согласились шертовать, да. От слова шерт. Шерт – это арабское слово, которое пришло в обиход вначале Золотой Орды, а потом вот русского государства. Оно означало клятву, присягу на верность русскому царю. И вот получается, что по документам фактически в этот год произошло очень важное историческое событие – переход подданства русского царя. То есть якутская знать, она признала в русском царе старшего по рангу, по значимости, да, политического, скажем так, деятеля, правителя, и поэтому вот такой переход состоялся. Это комплекс документов уникальный. Он раскрывает нам историю взаимоотношения России и Якутии, русских и якутов
начиная с 17 века, причем рассказывает об этом, ну что ли, в рамках повседневной истории. Вот эти архивные комплексы, они чем хороши, что мы по ним можем проследить не то чтобы основные вехи, мы по ним можем проследить повседневность, как развивались эти взаимоотношения. Мы можем здесь узнать об истории конкретных людей. Что история ведь складывается из биографий отдельных людей. И человек рядовой, он не менее интересен, чем занимающий какой-то высокий пост. И часто в документах официального происхождения мы видим чиновников высокого уровня. А то, как жили люди, это можно проследить по таким большим документальным комплексам. Мы очень надеемся на то, что якутские материалы в архиве Санкт-Петербургского института истории получат, наконец, научное описание. Мы сейчас над этим работаем. У нас сформирована в институте группа из сотрудников, которые описывают именно эти материалы. И эти материалы получат научное описание, и можно будет приступить к их научному изданию. Когда делопроизводственный документ составлялся, как это происходило? Сначала составлялся черновик, потом этот черновик показывали дьяку, вышестоящему какому-то человеку, он проверял, насколько ему это нравится, и он производил правку. Что-то вычеркивалось, что-то дополнялось, что-то вставлялось. В общем, он правил этот документ. Потом это все переписывалось набело и отправлялось. Это могла быть другая воеводская изба, это мог быть сибирский приказ, то есть это могло отправляться в Москву. И, соответственно, на месте оставался черновик, а подлинник отправлялся куда-то в другую инстанцию. И у нас очень много этих черновиков. То есть мы знаем о внутренней документации якутской воеводской избы. Эти подлинники могли не сохраниться, во многих случаях это действительно так, а зато у нас на руках документы, которые остались буквально по годам, по месяцам. Мы знаем, что они делали на протяжении очень конкретного времени. Именно по этим ступеням поднимались почти 300, больше чем 300 лет назад наши земляки, якутские князья. И здесь проходил целый обряд, церемония встречи. Что интересно, якутских князей принимали по посольскому чину, да? То есть это специальный церемониал, по которому удостаивались представители заморских, иноземных, представителей, да? То есть я что хочу сказать, что якутские князья, они были почти приравнены представителям иностранных государств, и поэтому они удостоились такой чести. Всего в это время было 35 ясачных властей, в том числе 6 крупных якутских улусов, которые доверили честь представлять перед царем и, рассказать о тех трудностях, которые сложились в якутском уезде. Многие не знают, какие сокровища хранятся в нашем архиве. Они просто не имеют представления об этом. А если мы будем издавать этот якутский сборник, мы, по крайней мере, об этом заявим, и эти материалы сможем представить. Потому что тут, вы знаете, это проблемы очень важные, связанные с тем, что такое Россия. Что такое эта историческая общность народов, как она формировалась. Потому что именно на материале, поскольку здесь материал сплошной, не отрывочный, а массовый, можно видеть, как государство продвигалось, какие ставились задачи, как эти задачи реализовывались, как сложно происходило с разными народами, с одним так, с другим этак. Мне кажется, что это вообще очень важная научная проблема, далеко еще не разрешенная, которой очень важно заниматься.
Россия хамы икки улахан архивыгар архив древних актов он был Институт истории Санкт-Петербургский. Итинде жабу тух пар материалlar барата сарылда талдар. Вот. Олен итине веритерке бу барак учёный да. Вот бу тендер кекерлеге Сиреновтен Российская академия член-корреспондента он тоголан эттилер. Именно бу Сахарин материаллара Россияда хамы толоролар хамы толоролар. Вот. Он Сахаран стран жахайчу. Олен итине хайтера итине болболтур пупталар чүй булы задем баалар бу колгаскин менусту. Андрей Афанасьевичка билинен тыл этилер кирек кайын, он этиктавлар тыл этилер, это рекламирует 5 минут этилер кайын, быгак кайын мамнук, он мен пастакынан тыл этилер көрдөбүн, Анатолий Николаевич Алексеевтан, историческая наука доктортан, профессортан, билинен гуманитардын чинчи, он авиак аксаннах народтар проблемаларын чинчер институт научной самостоятельности. Антон Николаевич Багамов. Прежде всего поздравлю Андрея Афанасьевича с выходом прекрасной книги «Общественность у Солданского улуса». Лично Алексея Васильевича Федотова не только от того, что он глава улуса, а еще для того, что он имеет непосредственное отношение к выходу этой книги, помогая, во-первых, Андрею Афанасьевичу в изучении большого реестра архивных документов, которые вот мы увидели в виде фильма. Как? Ну вот, к любой исторической книге у историков есть два требования. Это соблюденный принцип историзма, во-первых, а во-вторых, соблюденный принцип объективности. Так вот, я сразу скажу, что и историзм, и объективность книги Габайтаян соблюдены полностью. Вот Андрей Афанасьевич, где-то там на первых страницах книги говорит, что это была архисложная работа. Она действительно была архисложной, потому что сложно писать о человеке, который жил 400 лет назад, о жизни которого очень мало документов. Они написаны древнерусским языком, скорописью, о котором Пантелеймон Пантелеймонович сейчас популярно объяснил, что это очень трудно читаемые тексты. Я с огорчением скажу, что вот у нас в Якутске скоропись могут читать, то есть работать с этими архивными документами, очень небольшое количество людей. Я вот назову только троих, я знаю. Андрей Афанасьевич Борисов, Пантелеймон Пантелеймонович Петров, который здесь об этом рассказывал, и Строгова Екатерина Алексеевна. Вот трое. Все, больше никто не умеет читать. Поэтому вот те богатейшие материалы, о которых работники архива рассказали, могут читать и приносить нам, доносить до нас только 3 человека. Больше никто. И поэтому Алексей Васильевич сделал великое дело, поддерживая Андрея Афанасьевича. Кроме всего прочего, вот есть еще одна сложность, которую Андрей Афанасьевич и в книге отмечает. Я сейчас особо хочу подчеркнуть, это неоднозначная репутация ЕГЭ в исторической памяти народа и в кое-каких исторических трудах. Это то, где его называют предателем. Не только его, но и
Мымака тоже называют предателями якутского народа за то, что они вот не приняли активное участие в восстании 1642 года. Но есть такое выражение, я сейчас как-то затрудняюсь, что сказал, величайшее искусство заключается не в том, чтобы выиграть войну, а в том, чтобы избежать войны. Вот Андриан Афанасьевич в этой книге вполне мог вот эти слова сделать эпиграфом этой книги. Но те, кто прочитает эту книгу, они поймут, что такого эпиграфа и не требуется, потому что на всем протяжении книги, от начала и до конца, лейтмотивом эта мысль проходит, и в конечном итоге любой прочитавший его понимает, что, оказывается, во многом и на Лёгэя, и на Мымака возводили, особенно молва, особенно устные предания, возводили напраслину. Они пользовались у своих современников, соплеменников и современников большим авторитетом, а авторитет в те времена не покупался, он зарабатывался, и поэтому современники очень уважали Лёгэя, очень сильно и очень хорошо, и это уважение вот до сих пор сохранилось уже у потомков. Так что Андриан Афанасьевич своим трудом, большим трудом, очень большой кропотливой работой реабилитировал Лёгэя, во всяком случае реабилитировал его в науке, в исторической науке. Теперь историческая наука никто нигде ни слова, ни полслова не сможет сказать о том, что Лёгэй был такой, что предавал интересы народа. Тут все аргументировано, что еще те, которые вот такие слухи распространяли, вот это говорили и так далее, они ведь не учитывали того, что вот Андриан Афанасьевич очень коротко сказал, два мира встретились. Государство, империя российская и стихийная, я не говорю дикая, стихийная Якутия встретились. А империя, она имела тысячелетний опыт, который был придуман, апробирован сначала в Римской империи, а потом Российская империя это переняла. Разделяй и властвуй. И вот везде на покоренных землях они этот принцип очень сильно распространяют. Я вот приведу вам один пример. Это татары. Татары, когда тоже завоевывали их большой войной, там целая война. Русских их было где-то 1600. Большой народ, многочисленный народ. Так вот, русские там создали очень большой многотысячный пласт людей, много тысяч татар, которых сами татары, в истории татар, их называют служилые татары. То есть это татары, которые за деньги служили, работали в русской администрации. И вот везде пытались вот такое делать. Везде. Разными путями. Большими деньгами, малыми деньгами, большими посулами, маленькими посулами, но пытались разбить на мелкие кусочки и фрагменты. Везде и всегда. А здесь, когда встретились с якутами, они поняли, что организованная сила может их повергнуть. Большая сила была. Многих можно было собрать. И потом сами же русские написали, что якуты встретили их в конном строю и в панцирях железных.
Другое дело, что не было огнестрельного оружия, другое дело, что наконечники стрел почему-то не железные были, а костяные. А так, военное дело, вот еще один великий алданец писал Федор Федорович Васильев, который рано ушел из жизни, он специально занимался военным делом якутов. И вот эти первые моменты и первые сражения якутов и русских он очень хорошо изучил и описал. И вот против этой силы надо было принимать такие вот действия невоенные. И эти вот невоенные действия, конечно же, проводились. Еще неизвестно, кто пускал слухи насчет предательства Лебея и Бымака и так далее. Это тоже входит в старую известную операцию, которая называется «Разделять и властвовать». Вот слухи, распространение слухов, дискредитация каких-то воевод там и так далее, влиятельных людей, владетельных людей, дискредитировать их, провоцировать их и так далее. Это тоже из принципа «разделяй и властвуй». Поэтому вот этот момент, вот те, которые, я в основном говорю не о тех, которые о преданиях и так далее, а о тех, которые историках там 20-х, 30-х годов, которые как бы поддерживали эту точку зрения. Они или не знали вот этого, то, о чем я говорю, или просто не придавали этому должного значения. Но вот с выходом этой книги ситуация очень сильно меняется. Все находит свое место, свое объяснение и очень аргументированное объяснение. Но я высказал достаточно много комплиментарных слов и мыслей. Теперь, Андрей Афанасьевич, как всегда, хочу сказать кое-что колкое. Но мне кажется, что вот то, что колкое, мы должны обсудить в таком узком кругу в своем цеху, потому что мы должны все прийти к единообразию. То есть мы все должны говорить на одном языке, и все должны писать и говорить одно и то же. Вот, к примеру, несколько раз у вас встречается ботур с 3 и чуть ли не с 4 буквами О. Ботур. Ботур. Я вот совсем недавно видел, может быть и присутствующие тоже видели, один диктор, ну чола, и ты ботур, а то он тальбику вариант уанисту, вот ты на тебя как-то. Уанисту. Политическую нападуту ты нах, скорее помощи канал, como respectando la. Я говорю, человек говорит, как все дорого. Он не тебе бежит дара, бить туман аты. Ну была, если не тан, ты думаешь, тахтан который шуваластин, да все, ратак, нахтум яхтум даван дяха. Он их индар били маттах, ты били ему батахти. Бега, ике тубутут тарафи. Батыр ден, он эти хавит, он бесин хунда табатур индер тохтаватын. Belirli görebildiğinde, o tindik oldu. O çoğuna heyti iti, dostun onu kottan, onu haldan, bundan dolanlardı, onu ortaktı. Onu bütün günlerin polisi uttuğu, mümkünleri ıhkayanın karttı. Filologları, tılırıp öğrettaktır. Eğiti, folklortan, onu kottan, boğatur diyanın, onu kudukları küftahatanın killeri attı. O batır diyaneti şiddilikti. Onu bilinmekler Andrei Afanasyevich. Hem bunlar kasta herge iti bunları pıkkın, onu kohut kurduk. Bunları tibar. Vatur diyene
ayda yakın bunları tüydü. Ona tentibari собственном цеху этих капситаков надо. Он ağaççılıkların народы сәргәрәттен кайдарыне bir türüne kapsita bir ülke bir kurduk tuakka standartizasyon olarak надо. Ana memleket eti bir tarih mutfak kim tarih daha bir halen hasta pantilimon iş tıgıl darhan tıgıl İten ya haber var tıgıl de tıgıl vakti halindir. İten haber var. Vakti haber var vallahi menna tıgıl değil. Tıgıl de ne var? Eti silahı değil mi? Çakça tüyuskayt tuva tıgıl de tıgıl vakti halindir. Тигин de чисто тюркская, тигин это принц, тигин. Принц. Да, потом тигин de тигин хотя монголизм как-то. Монголизм, он тоже мальчишеского что. Только это преображается в глухое «д». Глухое это, ну, не тюркский закон развития языка. Здесь нам тоже надо прийти к общему решению и везде, где было. Антон Николаевич, регламент. Хорошо, как-то нахаколаларым. Они князь князь в стене. Это хами хакка бульбокундан это были. Наши люди капсатин делают. То он где фактически сегодня князь. Или князьстве, да, ну, человек будет быть доктор, это пренебрежение, высокомерие. Потом, там, где цитируется русский документ, вполне понятно, князь, а там, где говорится просто от автора, там, если договоримся, то надо уже перещать князя, да, с оговоркой, что это не владетельный, не тот, который, как князь Владимир Красное Солнышко, вот объясняю тем, кто не. Это Владимир Красный, тот, который вводил христианство, православие на Руси. Или же киевский князь, или же известный всем, наверное, по стихам, которые учили в школе, вещи Олег, князь Олег. Это другой уровень князя. А наши тоже князь. Они князец пренебрежительные. Уничижительные, подчеркиваешь, князь презрительные. Здесь мы тоже должны договориться. Ну а насчет добавки к тыгыну Дархана, это вот Пантелеймонович тут сказал, что это идет от тыгына, совершенно верно. Сказал, от литературы пошло, от художественной литературы. Дархан. На самом деле в исторических документах-то он только тыгын. Правитель якутов писали русские. Правитель якутов. Как бы синоним, но вот по-настоящему владетельного князя. Если не царя, то владетельного князя. Ну а якуты той поры они четко отличали. Два царя было у них. Свой царь Тыгын и Рюмрахта, белый царь, который там. Белый царь и Тыгын. Они-то их держали на равном уровне. И так воспринимали, и так передавали потом. Вот эти вот хорошо бы нам вот эти убрать, всем вместе советуясь, споря, дискутируя, убрать и дальше идти. И все было бы прекрасно и есть прекрасно, Андрей Афанасьевич, с чем я вас еще раз поздравляю, так же, как и жителей, и патриотов Усть-Волганского языка. Книга прекрасная, вы можете ею гордиться и говорить другим улусам. Вот, следуйте нашему примеру.
Анатолий Николаевич Лоханов, Белгин микрофонның Грахаен Петр Васильевич Румянцевы, Национальный архив директоры, истории. Петр Васильевич, пожалуйста. Türkiye'nin mütümsü kıtılatlara, müdülatlara, ben sonra bu Andrei Afanasyevich bu lögöy tuğunan kinge taktığını istemem bu soydu. Yine son Andrei Afanasyevich bilen sonra çetişiye historiklerden rastalar gerçekten doğum sunlardan kinkiye direktmanlar vakan historik доктор, Лука доктора, он имеет не бастаки статья, бастаки не деталь. Сахалуштарын стратегиям бастан, да, ол не деталь надо жүйдек арамның интерегами кине бұл интервьютен катан көрөйүн. Бұл бүгүнкү кине тасырдын кенеттен бүгүнкү директиме. Әлбәттә, бәян ку он будет таргеттан бардынды, әйтеп ресмотор ондынды ен күрдік, наме күрдік, етін күрдік, инчан еттім. Декірдек, дәргі күрдік мүнтетішіе самай жалханына, сақалар, дегаларға бұқан жалханына үй болуыда, сауынтың ата. Дәйін, Афанасий Сәтәп, бұл жөгей тайын Төнтел күйісталтуын алтуын сыллар. Бұл ден сағаланыр бәйтай документінен көрін, оның болған ұн әтеп. Ол күнін көрін кене үксін әдер саға, оны күлік үйеті 18 үйе үйіне, 16 үйе 2 санарғар бар бұттен. Үйетін ағара, ағырттан жоқтыға болғаны мұчылай кәден үйіне ағы. Ота бәйбіт жүйдік білебет, кыргыз жүйден яқайдағын. Бейі білебет, бұрағатта, онда қаманастар, бұлы ғаттан қайда бәт бұл жасқыттарын, бұл ұлы өлі сөйлеуіне екі өттігер олар болуындар, бәйбелерін, экономический интерестері бар болуқтақ, бұннача бірта бар болуына кейдер ол, бәт бұл жағы бәйбелерін күтті, мұнда күн бір сүйі әлбәқ, болуқтақ, мұнда бейгер, onun köyünü 18 söylediğin daha gelidası olup taktık. Biz avaluşlara, sığınlara, beyatlara, Osmanlı kırdanları teklerden kıracak eyle araya olmadık. Bu çeşitler kırgığı, kan taktılar bulun, değiştirdik, onu bilelim. Anda geçirmekte bartonudan doğulur. Ama Turanlılarına 18 yıla baştan Tarımcıları tüyellerge deyim sanalar, köyüne üyetten tüyellerge kanala sonuçlara kedikinleri eğrafı kısmıcakları bildiler. Milyar tutuğularga, suudnalarga, karavalarga, elbette onağız adamın kulakta tutaktan dönüyor. Ondan burada bu ölüye terörist, bu ortaklık tüyer, suudtudiki bu bununla yanımda tekstitörler biri Bıraktar tayınlara dağıttıra lögey hüytü kırşıbitemiye bildiler. Bundan da ne dediği bakımda bu saldana devlet familyaları bu tal eder. Burada Filmekov, anlamadım. Filmekov kimdeki vardı. Kazaklar familyalara Ушницкая. Elbette parayı doktor familyalar diye salarlara bu saldana bağlarını bildiler. Onun bulağına ben Andriyan Afanasyevич'e bir tığ arada yakın bağıra var ettiler. Ne vakti onun merturistin, çünkü ettiğini hangi kere ben de kanara var bu arada. Peki biter Usmay ettiği merturistin. Merturistin tığ Mihanaga bu bilgi buron buğun bağımda lögey indiğinden onu bilgi mütçe kulak söylediği diye mütçe nurtun kıtta evler sığın
Олтон урутуар кедик, онда баканы болларын перевес үйтік білегі. Онна, отон бұл үшей бады кемдекетілді, бригада да Российский государственный архив жизнь аттар, онна Санкт-Петербургда институт истории, онна кедик нахагда үшей документер талдар, сивитоптар, кедик егай специалист ола алая, ол скоро тияр, ол текті сөйтар, онты сөйтар, скоро пештирар, негінен онны бақонюк, Дәргіз бұл Қазарян дейді. Қазарян кені не дейді. Қаттақ еге ерлі кені университеттер бұл әрі бұл ғатағал, ондар истанлық дәрі, онда стажировкалған специалист бәрін яқын онда дейді. Историктарға. Потому что ты свет идет, ты не әлбәк пайдалык осы так источника әлбәк оның идет. Санкт-Петербург кедер болған, вообще те кедер подробная информация. Онда была бара тоқтар, тас биддік не олаға әдік. Онда бардың шөйдік чинь еді ақы кедек, индеки әдек кеңсе әшілерге үндік әлбәк мұны үлі. Бар бұлан ені полный работе. Мақтал. Петр Васильевич мақтал. Тегер нумақ тен жүйін әлбәқті телінде, онан бейген раққайын көрсейлік тәліктәрін, Каналас, онна нам улустарын бағыттарын, Юрий Юрьевич Никифоровы, онна Петр Васильевич Абрамовы. Бағысты рекламенмет бесінен Петрогенин, Василов, Сергей Васильевич, Алексей Васильевич, Андрей Афанасьевич, бұл солдан өтік маған жөне әргеті. Бұл Андрей Афанасьевич соның кепсет болдаққа бейге намыл болуғар, бұл бейге уайынты сүйердігер намыл болуғар жөне әргетер бұқандық қарақпытын оның историяны өріпі кейінен болар. Оның бұл Андрей Афанасьевич түгеннен тоғынан бұл болдың жөне әргетер істен отықтары баға мақтар тұла білетер. Сені қосыта ұлайынты сүйе ұмытағының бұл бейге мұлмақ тойын тұғынан оның бұйын экономика ұмытағынан мұқтайын тұғынан бұл арқылы мұнырға үйеркен бұл маңда бартын негер бәсеттері кейінен болар. Бұл болағына бұл алдан жүнер әргетігер үддәк бұқан открытие дейінігін деген бұл любой тойын тұғынан Осколартыгар, уянды біздер бақты кепсекіп болу, онда ғана етеулі бара құрары болу дегенігін. Онда бұл Андрей Афанасьевич үддәк қоршын кейде қына. Той өдәққа бейге краеветтер бұд, рас-расты кәтәлілер бұл бейге түң история бұды. Онын бұл ақсында дұқыманы ұлан, онын тұманы беретен баран бесәйті тәқтарына Түркие атанға күспен. Бара бедерге күрді бұл история бұд, бейге ақалар мұқтар Үйенен болар, үйі дейсі қаққары өрен болар тұр. Кейі қадақтарына маңның әтеге жақшына айтақы қоқ, ол әрен бұл арқылына документына олар бұд кенегені кейге мәкүйер қиыр қоқ. Онын Андрей Афанасьевич олардың жөне әргетеге бұқан қылақын келдердікені әрді дейбен. Оны түгеннен тұғанамын бұл жөне әргетін артықсан, бұйылғы бейге Максим Кириллович Мусов сүйсіді весілай білейін тәрейін білдері жабыт. Онын бұл Кылгы бейхар үгі білек болла бессмертный Максим Некинеген өріктенде бүгінегіне Андрей Афанасьевичке бәрі ғылым күтімінде. Властоваллах Сергей Васильевич, Алексей Васильевич, Афанасьевич, онына ұсылдан алып Бұл мен қамалыстан, қамалас болғын аға бағылығын сол дәрісті қадан тұрабын, үйрестеріне. Бұл әтелдер тұлдарға бұрттығар күттіғабын тауайды қана. Андрей Афанасьевич бұл инненәға үлелері мен қамаласқа сығын ақтар. Онына ите әтелдердің бұрдық иннені архивтан қостан тағар бұд факторға оңалығы кенгелер болылыр. Бұнында бұл қамаласқа сығынна бастықы депутатпы Сафрон Сыданықтығынан сөйбіта, оны истебітіп болу, ол едіне кігін ұғыға дені көрібіта. Оны білген өсі бір ұлғын зәген оран жауып білген бұл аспы дейгі
Новосибирск, Москва, он Санкт-Петербург попыт, он биехаме хахан тигер, ами баскакыннан рахталга тибит, үз тибит балыкта олуктан баскакыннан ами тииспит махрабазы каптугунан ами кимге моранчабыт. Именно архивтарга олугурамыт. Онан бу мене зох кыл этелине биргей үзүн бактугунан онан бу архивка олугуран олугут кийге бу биге олугут бутугар биге ниттен калар көлөнага улхан болуп коюн эренем. Тоайдахан уже бу факт бу архивный документтардан постулган олугут кийге олугундай он уже уверен в баках, а и более обоснованный контрфункциональный. Он это не тентран был усолдан аллахтахан баргатан агаделивин манушей книгами написано, а то был манна он уже он тен агаделин агаделивин. Он это тюменян тухаран мастадан туран был аяк сейчас аналитик биге Эддер Хаммад бусылы үлер сылынан анада ано учеттан тұрын бұл бейге хамаласка үлер сыла үш сыл болбыта трехлетиге ол түбігер бейге қаста тонна трудовая слава земли хамаласка деген бұл маңна бейге үлерләбік қаңала сұлығын семьялара бөчетта ғыләйттері бұл Кистомо болар, ол онда киддилер, оны бұл солданларға аға бағылыған әрді ұлығын бұтта, бұл мәнді кішуетінге тақылыған Алексей Васильевичке берек мағарам, бұл солданларға. Коллегалар бар, это просить баста, садантхан. Мақтанабын, бұл депутат Андриан Афанасьевич үз саха уғын түбер, бұл үдекеті болынырынан Олег Валерьевичтің үйрінді кетесінде кәпсетебет, онын негетін бұл маңны қоқсай күнсілі ақыме бірімі түрге болудан бембеге әрәлі басыға қардылар бағылар қаңаласқа бейі күттілік бұд, қаңалас болу күттілісі бір Кенегені орауында презентациялар бұд, бастың ұвайдар бұд кәнірі қалды дағаны Андриан Афанасьевич егдер өттілерігер борауын нам қаңалас кенәстері оны бұлғу ұвайдар бұд сұжарныра Рахтағаларда жүгіттірі, ол солларынан алды баран әдісі бір өте түбекке кәлен еқпет сақан ұрота бір боларын тұғылыр өдені қамдар. Николай Афанасьевич Макаровка культурный нигилистиве объекттарын Харстыр департамент салаячтыгар. Николай Афанасьевич, пожалуйста. Кылгаскелетен үтекінен кәмді бұсалтан оқтауыстыра, бітілді ластырып, самылдығын оқтауыстырып. Бұтінері бақтырата аст. Бидді үстіні ирақтың кестәтінні кірін ақтауып. Аңа келгенде тұтыға ақпат бәр оларын белетіні қамшын ақтым. Андриан Афанасьевич бір табылғыт кенегеті ден белеті әтім, оны де менелер Пантелеонович, Антон Николаевич Эдонаховтары сөпсөлігін историзм, объективизм, оны үлді қытайнақ сырты бұқылыстыра Андриан Афанасьевич бәті туғынан білдір, профессионалдарын білдір, олар туғыра сөпкі бұғаған Дерді кейі сүрелап бөлген келдерді бағазында үлдерін өтті. Мен бір тонкие вопросы, которые можно обсудить с Антоном Николаевичем Пахарати. Кенегек кесанарга, бір клуб болбатыр аймақ жақтар
ояк ерәреген уттара куатан крепость куатан капитегер өрөппөккөт. Онда ки багар инде багар болу ona bize болу керек екпін себеті. Онна Андрей Афанасьевич бедегер бұл бен сөйлеуі художественный крестьянин тіріктер. Бұл Андрей Афанасьевич художественный крестьян басты көбілді. Онна бұл бен үйедеки туғынан үйедеки вопросына профессиональный директорынан бөлетен туғын дөрті болға яқсы деген үйедеки үйлеттер тоқтылы болғыр. Успех қалбаққа, осынан қалбаққа үйедектен саңаға барық қанады. Кенті бұйыл матчары ойны тұғыр ұсалдан жалтының көңілігінден, нұрудың үйігінден lögüge paylaştık tutun isten bizden segerlik de yaratılışların mahtamatlardan ötürün ekip onlardan bu bir öbürler bitirir aslında paylaştık. Bir efendim halayatçılar biter bir paylaştık tutuldu bilmeyene Stepanenko onun bizden karator bakanı onlar onlar karator tutuldu Anton böyle bitirir iyi kararlar. Bu sorular var. Bu kanala sonradan bulan kollegalarım gelen baktılar, bağlılar onu kabul var. Üç ulakanımız turist takmatında Andrei Afanasyevich Bey'in kelgeden altı ulakanı bu aktır, oğru birliklerinde takmatına itibir. İkisi tolarına karay Alexey Vasilyevich bu kelge tolu kapsetiyeleri bu iki ulakanımızda ürtakını demeye halana hattım. Bahar bir ile tak küsküden oldu diyor, onu tedarken onun içine karar verecek. Николай Франциск читал, Белин, Тулетаренко Теревкаин, Александр Николаевич Жирков, Камиля Чутюттен, Иван Данилович Капыринтен. Пожалуйста, Иван Данилович. Күнді кенеге презентациядан кіттілақтары, күнді бір дұлақтарым ұсалданлар, lögöy döne hergete. Bugün beni kabarıktır jora gider. Gülde da butullar, örkedespet, manaspet kengebet, kırıkta itekelen torobuttan kartık dolguyulat, kedehite dolguyular soğusete. Atom barı bilegat dokta kistel hol aras köylerin bağlar. Сергей Васильевич tanıyıtan baran, kim bucuk kengene dertanı tağatay canıyıtan baran, bilen baran Andrei Afanasyevich Borisov bəyətə dertinan devittirir. Men historik Kiev olaram böletinan ostuy budur. Sovet erdetten kenelerim bederetim kine kadar toxtartık huriyarım bilebin. Onu ulakan toxtarının mekbörü hakkına kırcıgı araltaydık. Sihili vuruyor yemin erilir. Onun bilgi lögeyder atarıktan andırı. Aftarga barga istem maktabıdan diredirdim konuda. Alexander Nikolaevich Zhirkov bu kengene mevcudan kadar spite konuyoruyum bugün yine kelbede kayan. No Andrei Afanasyevich o tuz beyamapıttan историк Киев'den ondan художественный halayatçı özüm bir bara tumusuttar usuldanları bol Batı Respublika varta bilinen kine tılın vartan tehecan asanke verir Cumhuriyetinden ağnavat kine olana tuz beyte Andrei Afanasyevich Minapıttan barga maktabın jolun setken istelleriger ulakan sanattan tiredderden hordak bildi. Onun jörü keyen bu kabar göten istiniga gardelibin bu kiniga takkıbıttan bu kiniga bir sürekten ediyor. Hürda bak bildi dulasat bu kelam bu nolguya keteha. Olur bu Andrei Afanasyevich bu kiniga kine sahan olur bu kabar bitigar hürda исторический bu Kiev olur. Onun için barga maktabın ben apattan bilirim bu Sergey Vasilyevich Tümütünen Alexey Vasilyevich üşettik
bu tabatayından bilgi bu Andrea Atanasyev bu erenemet tinige huruyu dugar tinni olsan illab tigar ona bir eredetin tolu bu dugar aşağıda olmakta. Bireme ögüm onun bilgin kılgız 5 milyar videorolik görüyor kayın. Sana sakat kötüler eğitimler kampanya lügay toyan tohunan dokumentalne kino usturda. Ondan kılgızlık videorolik bağlısta kullanıyor. Uyakta, tölennek sındısınnak, İstüyelir sündükte, Hüttüyelir gülünü, Örüklerin ürgüne, Örüküyen göstektir, Türemetçi mananak, Küçülgeyme bağal, Moğır dara bilgiler, Olunaydır solukta, Orduklar kılıdıda, Mumurdaktır kemiver, Basturun kakırdıda, Oğuy verbe tuklarda, Türemetçi mananak, Küçülgeyme bağal.
Онна кийне болбут экараңы таксанын күйтелик. Билигин тылы этергер көрдөһү кайын Саха Республикатын правительствотын халбыяти Сергей Васильевич Местниковтан. Өтекенен Властовлах Алексей Васильевич, Андрей Афанасьевич, күнді бейді жылақтарым, ұнылар қыржықтар, әгіне үліңі үріләк тәрәхінен оқылдық лөгөй тойон тұғынан научный документальный кейіне сүректен білінен Саха Республикатын ұрылғысына атыптан онда тұз бәйімі аппыттан идетекстілген атылды. Кенге народ ытчат общественность бейтін историятын, дойдысын историятын, ондан урокын историятын үйретен бағата олыс күйкетті мүні күйіпті. Ол өте көстір бұл қандақтанды үйреттен заказ, государственный заказ болбатақ, бұл қаз бейді кейі ис сүрәбеттен туғаттан таққар бағаны. Онан сеттерін білген қаз бейді ұлысқа, улусра булбакка қаз бейді нехилекке, аға ұстарға кенелерден таққар келеге научный дағды художественный документальный келегелер тасалдыра үгіс болды. Онтон берге бұл Саха жонның әргеті, Саха Нұрота бір чулу алаячыта исторический личностьлігі тойон тұғынан келеге художественный дағды документальный келеге қахан даға тақсылатаға Манлык Лухан тағымнақ научный фактор болды. Ол жер бұл кемдеки 2 жыл игер түрен, идея түрен өскен жон шүріғар өйге хантығыр қылжан. Ол өй сана баға хана ұлықтақ, нехилек ұлықтақ ұлыс жағалтатығыр дейін. Оны ұлыс жағалтата Алексей Васильевич Шөпкі ұлынан өйен мұны олыққа келдері қатағарыққа беттен сынаттан салайттаран олына үлілен, ол үлетін түмге бүгін бұл кәлін тұпсынан бұрғыз. Онан Алексей Васильевичка әйеға түзбейғар ұлыс жағалтатығыр барға мақтап болды. Кентоктарки үйетін, атын үйететіге ән бәйін тұз қылаққын келдірдікіне. Онна келгенен әнен ұрдамаққа атында үйлі барар тұрын Жон Серге олыс білер көрір істерінің Сергей. Ол күрдік, әтелептен күрдік. Нөгөй тойын атынан Морағонға кейін болы сатарылығында бағытенлік тұрда. Бұл сайын бейге ақсыз народта спортивный ойныларын сүрін сценарийін арылдытын, сүрін сценарийін нөгөй тойын олағар жағағар онда өлетер қамдар ана ауыппыд. Оны датын қайысқа бұл білген бейіндерінен етек көрін ағырбыд документаны кия, ұнғыға каналынығы сүрәқтен я. Етек ұлдық, етек народ бағатын ханаты түмілден, түбіктенен бұлас, ұлықтақ, бұлас өйен бұл тақсақ үйнер кеметейді келді. Онтан бұл кенегені ұлан көрдіққа. Білгей тойын кенегетін Андрей Афанасьевич мен бұл кенегені бұл презентацияға білімден дендер әриетті бербеттірі. Оның кенегені самолетқа командировка алайын бик тылынан ағам өтәбілі. Барабелінен оны кәбелінен. Кейі научный кенеге кетаққа кейі Жон Серге ағырығар олыс судырғы онда үйділінді. Онан аңдас историктар олбаққа қаз бейділен кейі өрек тәрелтелі осколалар, музейдар, библиотекалар, общественность ағырға олыс талғастар, онына шептіғақ олыс. Онына бұл сүрін герой бұд любой тойон олуға, онына кене үлеті қамнаға исторический факторға кәджік олығыран тақсылыда бұл кенеге ағылып. Арылычы көстөрәджі. Онна кейі ағамбарын кірджік бұл государственный тағымнақ салаятчы бейді. Бейтін әрі тұғығар болбаққа, бұрығын ұлығын жонын әркетері тұғығар болбаққа, сақа әрін жонын әркетері бардығар ұлығын анауыт, онна өйін сынатын анауыт кейбеттен, кейті бүкендері ағамбар. Тоғы жетерге
Мен de öttübütten ettakka kandıktır manda kuruluğu tükenlik doktan astakka eti hamı ustu kıldır tükençak tövüştürün iki kıldır tövüşkenliktir. Bu Pötür Galvi'nden nütçe bayı orada gelen Saka Herin Peripehin ıtar tohunan sorak Jomlu Hakkini batın dolgu buldu. Ondan hıltan Jomlu Hakkini dolguyu vanna bu bastani halanır. Bu Jom Ejim'de çok Peripehin olur. Bihine ağallar, bihineleri bu batan üstü ınaklatın, süyhüktün, hılgıvıtın, kahastotun barının ağallar. Toğa ağallar edin. Öste iki suraklar kalmadı. Bu ağam barınlar kas bir tane süyhünü, ınağa hılgını vayıvaltın sönülü o ölürü ideheli yok dağında. Doğayıtakil bu kendiki bu cahak kırıdan komulda raktağı var asıl boğula gen. John bayatın doluşun bıcıtın evet gelinler tümüke gelmektir. Onun bu belirtis John'u her gene olus bu kuyuda ön sanatın. Onu lögeytoyan amanı giden kini beyte tuş beyte baharını ılınan bu voyvodaga tiyen turursan turur. Vastavullah voyvoda yani bu ülede hamlığı tot köhür John öydürük manı okan kan taptığımsı ılınmat. Sağlık bollakana atın müstattan boğutak, kağalastattan boğutak, damlattan boğutak, meğenekten boğutak, boloğun boğutaktan sağlar deyildi. Bir. Onu katandır yanlış. Bu tuğ köptürüydü. Ağırdas beytinler uluğun, boloğun uluğun bolbakka, beytin ilgin, jonun herketin bolbakka, beytin ilgin bolbakka, bütün sakahelerin jonun herketin intiriğin vartın görür. Atın musturga tidakına kan toktuğuğa değil. Atın musturga ve kuruğuğa miyitten kiren sağlayıcı. O bileterler öte pilotный region, pilotный rayon, pilotный subjektin sağa kandı göre egeğine lokut ederek. O da boloğun uluğun bu pilotный region, jaha Peripehin orga pilotный region bulduğundan belirgi bilinmedi. Belirgi manda kan toktutun tahakkı suğadı. Onu ılmakka bu bayıvoda kasbeti uluska tenginen sağlar. O vecep tohuvatın üstügül beytin uluğun jonun herketine bulmakka bütün sakaheli uluğun jonun herketin baktın körör bolan içindik etiğini kirler. Ona manlık kini kaytak tanrı sık den sögül. Norotun tanrı bu kini atek koyuyor. Kaydak da kaya hadam. İkihine inte etildiğit kistelen sübelay. Nağluğur bulgur, mımbak edegir otur bulgur kistelen sübelay. Barı kineste barı mustalı. Kavalastar, boğdurustar, mengeler, bayağalar. Onu tülsen baranlar ölügöy töyünleri hoğuk mağnayı kemge. Onda bu mustuğut kinester ölügöy töyünü hoğuk baharını ılınmaktar. Bihi kaydak ölügöy töyünü hoğuk bilgin baharını ılınmak maramır kirekbehe hediyle bediyken. Anıtları ıdamır. Bu ölügöy töyünün ırınmak kendi gıtta öbülehe maramır baharını ılınmakaydı. Tiyenler nganalar ölügöy töyün sevilehe bolbakka soğutak beyte ona bir oğlun inceledir. Eye düştüğü sığla hanalak gelen bu munya hakikatlar ona herine kilbekiliyle kayın, kanun toxutu kayın, barabıtını ibehe yektirir. Biligin köy yakpıt, kelepehe, ılıqpıt. Ondan 2-3 sıldan ösöp bak, nüçara hatar gelende bihindir ibehe yektirir. O tuğulan kepseler öydütülüler bu kinege yap, bu kinege monografiya. Ama hepte baharını morotun tuğular ılınma talayatçı bu. Onu öyle bulmak kines ona gene ağabey. İti amin ağırdas iki akut tükenet bitten iki riske farklıları oranı bu. Lögöy toyan mastabı perdüremin etti. Ondan iyi veya taktakını ösül bağlı okut, ösül bağlı ödükut. Onda oğlu kutur içakıtır kencere çıkıtır ödütüyor kut diyen fikir edildi. Onda bu interpretim kurduk interes bilgin olus yüzkayete küyürükten, jontan herketten alıqta peyhanlıktan, ona mantan seyetteren öşse dağına innikitin asıl uluslar dağına kinige belirin halayatçıların, kineslerin
олохторун үлеле ханыстырын тугунан чинчири үдектара сүрдәк бай кең история форумлар каралган катар бигидар архив утердана в Россия архивтарга онон итүле алды бар яга онда табу бүгүн хүддә жүйе сагалаһын болла Алексей Васильевич камалас онда налугун багылыктарын ыңгылыта Олег Иринеев Олег Ильич онда Слепцов Юрий Киви үш багылык керен маны таккан туруктактар да или тухандар бу лөгөй тоян мымак кинесина тыгын тарахан ужордара биги бу барбыт биги төсүс агоңсыз болгондар ile eğlendik olarak bununla mutlu olmak da sonra olduğu için karşıya göre taraftar. O zaman da onu kavulatı zaman ilgitin o bulan öşü var Alexey Vasilyevich. Nahada töşü sağlamasından bulmakka ayak eminen Türksen ili tutulan bu bilgi sahan orta barı bir bit barı eğilimler onda ulun üçür otukutta eğilimler tükkün güngeli olurbuttana olurusallak bitten tuğulur tügen bolukta. Ondan teşekkür Юбилейным знаком Республики Саха-Якутия 100 лет Якутской ССР награждается доктор исторических наук Андриан Афанасьевич Борисов в ознаменование столетия Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Сергей Васильевич Мақтау білген түмік тылай тәрігер көтті қайын ұс алдан ұлығын аға бағылыттан Алексей Васильевич Федотовтан онына сырнаған жабыт ұс алдан ұлығын нәхилектерін бағылыттарын маңыздар. Бүтөгенен Васолах Андриан Афанасьевич, Олег Гаврилевич, Тыктаулак Сергей Васильевич. Ыңгылак жагдыттар күндү бир дойдулактарым. Бүгүн беге дойдуктулар, улуспутулар, кене историятыгар ураты улучу күн ел болар. Оны тагынан механа бар саха ерен бәтин историятын үйрәтитигер. Бу аспыт кемнери Каттан анаран көрүүгө саңа страница агылгыта болгон ден баана деп. Килгене мен кашаат бары агылгыт буненага выступайдагы чоннор диринде кыртан эттилер. Мен якын барган бу килгенен бу Андриан Афанасьевич жүрөтө чулуу жону аттыр. Чулуу жоннор куруп быгып, онда тургутулак кемге өскүлдер. Ол кемге Hem bir iki vat ikerdiler bolan turan olakunduk sana kül takıta sana bir sitemin kurduk davallar kaytara saydılar bu balayıntan takar sol barın taba görür bugün attıgar bar jonlara öydevette tügenleriger bıharını gır sügeherin beyetiger ılınar jonlar tustırgan te surulur onluk jonlar bar bolanlar kün bugün dağını bege sahan urota kalen Ünen, Saydan, Россия hastağıgar, barı bir uluslar soğuğlavan Saha Respublika'da diye bugün künnəqa sen bir nasyonalde respublikalarda bir indiki Pece Respublika olanlar bu toğulu demin bige erelli ağına oğana Allah durun. Ondan bu gidigelerden tapını beyaqa samay otun Andrian Afanasyevich usaldan uluğun senin otun keribite körpüte bu gidigene soru yok bu dinine bütün cevitler ket olağatan elbette serespipil. Ona toğum min diye mobadan beytek kemiger kener. Kehi beytin atına atatar keme bolar. Olunda hepteh kayıska bar bolar. Onda hepteh respublika politika ıtıllar bolar. Ol barada tümüllen kanitiger. Behi güleli edel bütün namrut. Behi jobut onda nam повезло в этой степени, ничего таких бар.
Олонто бир самый түйөвонны кенеге тардыта дипломатия, милосердие. Ол солу батыган лөгөй тойон кенеттен эти чуга капчыгында болун, турчак божога болун, сән атчыгып, күрүмнүр, Иван Мигалкин, Игор Петрович Жирков, Күмбүгін Александр Николаевич Жирков бары сүрақтарынан, бардырынан нороттырын туғылар, дипломатия барар қайсқайларға өлілер кәлбет, онда келінер ақылырғар өлілеспет көрөді жонлар бұд барата бұл бейт сетеменен соғынан кәлбеттері олар. Онда мен рапортерлерінен бір күстәқ ұстық бағарын ылыналарға бұл бүгін атты бар жоны мөлдәует ақтырындағаны келер, кенағаске чаттарым кәмек әлі қаятар дағаны ылынықтыры, өйдіқтірі онна жон сәрген рот тұғығар үлі қаятар дағаны сығылынар кәмек әлейден әрәбі болықтақтыр. Онтын бейі ұтырып бүт, лөгай тойымы кене әрәбі кәдәспеді чаттыры бейге бүгінгі мақталбы Нұрот қағанды өйттен үтәрбәкке кене атын үттіктік тұдағы жылты болар. Кене атының аттатарына хелектер бағылары, осқолалар бағылары, болосат бар болла, паматынеп бар болла. Бұл кенегетігер күрақтың өтіра бұд, кейнеті таққыға, онна өрігей ұраталаныға. Ол болар бейге мақтал бұд, бейге кенеға сүгірі бұд, онна кәлер кәнчәрі чаттарға ұғынар сүді бәрәкті болады. Онна өйістік дияқан бірен қайсқылықанларға мақтал, бейге тағырға көзелері, онна қаятар тағыры көйісі ұлыстар, Сергей Бол Николай әппетен наға сөбілі еттім, бейе бәдәммет, Хамал Сулуғын күтті, Александр Николаевич предтеча ұлық үттік тағында ақтық Жопускай қораққа, Покровскай қораққа, онда барғанға бар бұттыра. Бұл отыр кәмерінен намыл ұлығар әме ұлыған тәрәхінер ұтылары тұралар, бұл өрілге культура тұларға ұлыға, ол ағылынағына намнар хембеткен, саналақ, өйдігілләқ, чулу жоныр, әме тұлғары санаға толқыға кәлектірі жәмінбеге әрәлі ақпен, бағылықтары күтті бейі сөбірсі әдеқті ақпыт, үйен олыр оны сөбіләхи санаты бар болу. Сана әкіме бар, сөбілем бар, самай қылағында ол еннедеге баран еқпет. Кәлем күтті бұд жомытылар барға мақтал болуын, күз көме болуға әжер күтігер, ес сүрақтен үгірі болу. Ванна Андриан Арнадовичке береге бұл ұсалдан ұлығын жағалдықын тұмағын атын мақтал сұрық бұтын. Ванна тұрғы сүрін героин әне әқадыме салды солдан мұлдырай санағын. Тендері тұрдың жәнетік сұлтарылығы. Алексей Васильевич команда Таярыш. Уру я стал дехтарин бады. Бюджет был, это национальная память, историческая память ден эйдерлер бағлар. Олары бұл ұсалдан, ұлуға, емеке көңі тұтан, был сайын памятын ектіру астылар, болосат астылар, ондан бұл кенегені бүгін бірақтылар болды. Білген бейге сырған қайын, Саха Республикатын народная автыгын Владимир Заболоцкий. Ini kalau sudah lebih pengen anak kerja. Paling jadi bernusa bahagian dengan orang yang ia tahu lagi kerja.
Тümüntürtülü Andrei Афанасьевичка берек кайын, онна бақасқа бары тағағынан қартысқа келіп. Andrei Что-то у тех, кто сидит долго, махтал, барагер, то билет трудно дуклие, конечно, народ, что народ был, народ коммитмент просто делает. Он был презентацию только поддержал. Критик вида, вида сахом, туда чуть-чуть, а тех кучтяры. Это просто вот тех, кто говорит, геймеру тут ханаты твердит, тух санаварит, сахалат маску. Когда Виктор Бусулкай говорит, он такой тюрьбарит. Ты полна не говорю, блядь. И чал ты тут дикалла хасует, блядь. Тут ирла ха, хай чуть-чуть сигнал, что блядь барит, посылаешь, что было все. Он ему любит презентацию, он мне все сидит вот тут дикваром. Он сидит бахтап, барит, он все барит сидит дырит. Он могу баром. Перепутана, вот на музей, блядь, я бархан махтал болон, барытылы техтайнон, биденемет кылдыгынан клиенттылы петлер боло, онон имбиацина атын билен туран Андрей Афанасьевичка келени, Андрей Афанасьевичка билесек. Несек, оны билген бара местетигер оларға дейділер, монтан ежеттен картыска теверектер.